Kete melontetan na magharibi kalau minta walik Kopenrang. Dite nasi mega walik. Pada mesin belum pada mega 10 walik. Baru makan kemana? Ke Jalan Sukawati. Okor tiga mega balik nanti. Jalan tiga aku ke waktu ke Jalan Sukawati sampai bola wale yang raima kalau Kopen lah. Apa itu Kopenrang? Maka nega sang anu sanggar. Sarawale, ini boleh penjadi Sarawale, ini kocok kuburan penjadi Sarawale. Jadi kalau jual minta kopi, kalau ke mana lupa, nah maka lupa. Wale, tiga ko wale, oh tiga mana ko wale. Aku sekitar Jalan Sukawati, sebelah Jalan Poros di Sarawale. Batu nama ke Gadipura, sebelumnya kantor polisi. Bicu, metani dengan kelas Leia di Pura. Makanya aku kamera. Lampu coy, harus jadi promo nak pakai. I look very amazing because this is election and no election. Penrang, I like it. It's amazing. Hanya di sekitar Jalan Poros. Kami bang Jalan Poros na. Lagu pura kaya menonton stand komedi. Asan na Musdalipa. Iyan na to rin nabasle ng Musdalipa. Nakali mencaji materinya untuk melakukan stand up comedy. Boso ka. Okay. Walau puto. Mana sa ni Penrang. Stand up comedy. Nice. This is a look. Those four are just amazing. Ito na Jalan Poros Polmang. Mudah-mudahan tama mo mikrofon na hindi wale. This one. Kunci yase macam-macam. Banurkan aku. Mudah-mudahan dia naganggu balik bulanan, Bo. Rupo yawana wali gas. Lumbo Manrewale Penramo Surayas. Mudah-mudahan tamu juga kamera.
Oh, harus foto sekitar nih. Mandir pemanggil coy. Sarawale. Kalau si masa Pak Wale. Itu kapal dia baca nih gimana Kupenrang apa masih beda mah. Markam masih beda. Yang ketua sok gue Wale sih. Ko jalan di Makassau. Sekali rukam ini sih, kumagari gue ke Wale Kupenrang. Tapa Wale. Sama ke jalan Anggrek. Oh, Jalan Matahari. Jalan Matahari kata Wale gue sedih. Mudah-mudahan tamu sadar nak. Kata Wale si gue Surya sih udah nak kita ang kata si di Wale gue jalan Cakalang pas capak nah tapi di setelah tujuh nak kurasa kurang Wale makura lukta speaker na Wale chicken like me. Betul aku bisa sindang park. Mungkin de palo itamana sarang Wale na aku Penrang apa na cedela demi wile lawit karena masa peda kak. Coba motor kami wile lawit apalagi magharibi nih. Mudah-mudahan sarang Wale aku Penrang itu nagang di masyarakat Penrang terutama Bali Bolata apa liwa ruka dolar speaker nah. Jadi pada torewa bana koro Bolata dulu. Oke, sekian dari Bugis Network. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jadi tapakurin jolo cede video tak simak jolo anggota. Peace. Ini dia kalau Wale na bulak Banar Rukana. Kuda mata pagpe bulak. Liwa Rukana Wale na. It's a size speaker nero. Banar Rukana. Kapan saya makanya mangedika itu menghibur penonton na Penrang, Sulawesi Selatan dan seluruh Togi. Mudah-mudahan pemerintah Penrang melalui aturan bola-bola Wale, cara-cara Wale, siba Wale, ini kemau gua sarma aku tapi aja nungganggu ki anggota. Nungganggu ki sananya kemaku ya. Banur kamu.